Građenje poslovne zgrade i trgovačkog centra između Makedonske i Dečanske ulice bilo je početkom ružnih 90. godina jedan od retkih poduhvata koji je Beograd u to vreme učinio boljim. Prva nagrada za konkurs za tu zgradu dodeljena je mladim ženama koje su u to vreme bile potpuno anonimne u svetu arhitekture. Sa jednom od njih smo se našli u građevini kojom Beograd danas može da se ponosi. Milena Bojović, Ivana Mićić, Snežana Litvinović i Jelena Ivanovic Vojvodic morale su da čekaju 10 godina da bi zgrada i unutrašnjost bloka između Makedonske i Dečanske bili izgrađeni po njihovom pobedničkom konkursnom radu. Posle mnogih peripetija i mnogo posla, zgrada je potpuno završena početkom ove decenije. Kada gledamo sa ulične strane, ne vidimo najveći kvalitet ovog projekta. Zgrada se na najbolji mogući način utkala u blok između nekoliko ulica i popunila ga uličnim tokovima, nizovima prodavnica i malim trgom sa spomenikom. Jelena Ivanovic Vojvodic u pratnji ekipe Gradologije obilazi Eurocentar i podsjeća se kako je nastao jedan od najboljih arhitektonskih objekata u centru grada. Ono što je naše rešenje izdvojilo od ostalih, to je neka, pažljiva rekonstrukcija. Ostale nagrađeni radovi su imali mnogo jače teme, mnogo više izgrađenih kvadrata, mnogo, istaknutiju arhitekturu, a mi smo negde balansirali i to se pokazalo kao na neki način pravim odgovor. Pre nego što su počele da rade konkursni zadatak za blok između Makedonske i Dečanske ulice, prijateljice su posetile Rim i ostale potpuno očarane lepotom trgova večnog grada. Odlučile su da u njihovom konkursnom zadatku bude očigledna želja da se stvori prostor okupljanja, kakav trg treba da bude i kakav jeste bio u njihovom sećanju na Rim. Jelenu Ivanovic Vojvodic pitamo u kojoj je meri nedostatak iskustva bio problem u projektovanju ovakvog objekta. Naša prednost je bila u tome prvo što smo radile timski, što smo se međusobno dopunjavale, zatim smo se dopunjavale kroz iskustva naših kolega. Branislava Mitrovića, Vasilija Milunovića, Gorana Vojvodića, Zorana Lazovića, znači ne znam koji broj ljudi smo sve anketirale, jer smo imali, dileme, trileme, program se promenio, teme se su promenile, vlasnici su takođe imali svoje neka razmišljenja, mi smo stalno balansirali između investitora, budućih vlasnika, naših želja. Osim što je objedinio i iskoristio unutrašnjost bloka, ovaj projekat je bio važan i zbog fasade koja se pojavila na frontu Makedonske ulice. Kako su se odlučili da fasada izgleda baš ovako? Mi smo na kraju se fokusirali na samo dva elementa. Jedna je bila ta veza prema postojećim objektima koju smo uspeli vešto da se odvojimo od postojećih objekta da bi napravile svoju priču. Znači, ta veza i spoj da bude neprimetan u svojoj geometriji i svojoj proporciji i ta naša tema koja je, sada ono što mi govorimo, ima tu čvrstinu, ima tu temu prolaska kroz jedan manji kameni zid, ako bih tako mogla da kažem, i jednu veću temu tog staklenog, transparentnog prolaska, da se cela unutrašnjost objekta vidi iz polja ka unutra i iznutra ka spolju. Velika tema savremene arhitekture jeste obnavljanje starih građevina, starih blokova u gradskim centrima i unutrašnjosti tih blokova. Zgrada Eurocentra pokazuje kako ova važna arhitektonska tema može biti obrađena u našim uslovima. Ništa što se gradi u okviru tako nekih čvrstih, zadatih, ograničavajućih elemenata koje grad samim svojim postojanjem daje, ne sme da bude autistično. To mora da komunicira, da korespondira, da pravi grad i dijalog. Svuda možemo da vidimo fantastične primere tog spoja starog i novog, gde se sada jedan novi gradski prostor, novi duh, novi trenutak u stvari utapa u stari i to funkcioniše fantastično. Ono što se pokazalo kao ne dobrim odgovorom, to su, na primer, teme shopping centara u okviru starih prostora, ali onih većih shopping centara koji zahtevaju neke moćnije i jače brendove. Ali ako je u domenu nekih manjih tema, kafea, galerija ili nekih, da kažem, knjižara, to sve jako dobro radi.
Jelena Ivanovic Vojvodic i njene prijateljice, koautori projekta u Makedonskoj, imale su znanja, poleta i sreće da se uhvate u koštac sa velikim arhitektonskim problemima, da pobede na konkursu i da zgradu izvedu. Bila je to izvrsna preporuka za sve njihove sledeće projekte, ali trebalo je mnogo raditi i tada i posle toga. Mogu da kažem da je bilo dobro što se to desilo, jer se inače naša imena nikada ne bi čula, a naš rad je bio veoma marljiv i veoma smo se trudili da napravimo plodonosnu karijeru. Tako da postoji naravno sreća u svim stvarima, za sve je potrebno imati određenu vrstu sreće, ali ako ne postoji rad iza toga, onda sreća ništa ne pomaže, tako da smatram da veliki utrošeni i angažovani rad koji ima svog rezultata jeste prava istinska sreća. Poslovno-trgovački centar u Makedonskoj ulici u Beogradu nastao je tokom kriznih 90. godina i odoleva sadašnjoj ekonomskoj krizi, zbog koje u njemu trenutno nije izat sav poslovni prostor. Ovoj zgradi će se vraćati i o njoj ponovo razmišljati svi projektanti koji se u budućnosti budu bavili sličnim arhitektonskim programima i uređenjem centralnog gradskog prostora. Svi mi ostali vraćat ćemo se u Eurocentar svaki put kada poželimo da popijemo dobru kafu u blizini Makedonske ulice, da nešto kupimo, da posetimo neku od galerija koje se ovde nalaze ili jednostavno da skratimo put između Dečanske i Makedonske ulice.